vwe nan wap pa, paske... Di ba sa ou men. Mba sa pou fè nan la vi sa nou. Yo, mwen debi avè la map cheke nan telefon mwen la men. Pou mwen si kon moun ap pou mwen bagay pou mwen la men. La jenan yon menm nan bos. Gado fè. Gado le fè vwe mese. Yon konen fè sa John le. Fè sa John le vwe papa. Wè manchen. Manchen kat de. Mwen se koman la. Ankon mwen fè ya. Kom, mwen se nou la. Ya. E vlode, ti vlode. Ya. Gade yo, nou mek manche medam. Manche medam. Ya. Kite la li, kwa kote ave vlau de. Tapden moun sa resel. Tapden moun sa resel. Yon fwe papa ou ben pye kason. Li val kote ave la. Mese, en ekstra lal ba fouti pa an komanda. Mwal bale misi de vlau. Ese en ekstra ou pran son nanan men. San komanda pou kabe la misi pa ka mbran. Si. Ou komanda sa ke la. Bozo la. Ba bon mati komanda wap fè bon travay. Pese zon nan pa bon men. Yo, komanda, komanda di krele vlau komanda. Ba bon mati kade. Wap komanda soute a jen misi gade. Mta foute se bla machet, mta foute bla machet. Gade mta chate misi a machet. Ba bon mati komanda. Yo di misi go bandi le, go vole. Ba fin biye rekonet misi non komanda. Men de wade eske mba jen komanda ave mwi. Gade mta malmene misi, mta manivril. Mwen sa msou komanda. Mba fin biye rekonet misi. Men mta de wale de misi. Mta de go bandi le, mta de wale pa be mwi. Gade. Mwen mta pran misi a bla machet. Kout machet nan tet. Oui, vlau. Go bandi misi, go vole misi. Go vole, gade mta pran misi a kout machet. Gade. Chake misi. Wase ta jen misi komanda. E paske mba jen polis ave, mwa kampe la mbin dousa. Gade mta pran misi, gade. Pran machet nda pout misi nan tet. Pran machet nda pout misi. Tak fon misi komanda. E so vase sou chache misi ave. E ouke le vlau la? E san ap djou. Wè. E sepe mba vle djou bandi mdi e komandon e. Wè tirem? Wap tirem wè? Wè beze tirem, mak moun yon kom. Wè.